ya ba le gore re tsene kgweding ya marato kgweding e leng gore ka nnete go tlabe go kitima bohwibidi bontshwanyana le bošweu mo e leng gore baratani ba re bontšha gore ka bele gore lerato ke eng go tsaba ya ka le mankoko baby bona le rena re re lerato le gona lerato le a tuka ba e leng gore re kopana le bona letšatšeng la lekgone re ke go botse ke go tamiša ke na le batho ba e leng gore ba re ba kopane dikgokaganyong tša leago ba re he Facebook e ka se go dire gore o kgwetse molekane a šiba ke mma le papa Matlou batho ba ba nyalane lena dumelang le kae nna ke gone le kae awa re ha botse kore ge ke bona miemielo ya lena ke bona lerato so ya ka nnete le tlhakane Facebook re tlhakane Facebook ntlhalosetse go diregileng go thomile mang thomile nna o thomile my husband okay ne ke commentetse one of my friend then a ke mo commentela a napa unsendela friend request monno wa gago okay after unsendela friend request nna ke bona message o tsena ka inbox banna ka napa ka e accepta friend request ya hae ke le ke fetsa o fitlhela message wa hae a napa mputsisa re ke nna mang ke tswa kae ka mmotsa gore ke nna Kgwatlelelo Molaozi ke tswa motsaneng wa Lephalale hae ke tswa Lephalale motsaneng ba reng Kemmong village okay then a thoma o mputisa gore o phela kae full time ne ke le ka Polokwane okay le sekolong then ke a mmotsa a fetša mo o rile o ka kgona o nketela nang banna ka re aowa yo nape mankoko baby batswadi ba ka ba strict so ne nka se kgone gore ke tšee beke ke re ke ya molekaneng wa ka so ne santsane ke ba laele ne ba ba le kae ka nako ba ba le Lephalale ba ba bana le wena nna batswadi ba ka berekela Lephalale okay full time so ke rile ke fetša mmotsa a re aowa o ra gore o ka se phuthe beke ka re aowa nka se phuthe beke mama o strict santsane ke mmotsa gore ke ya ko mang so ke rile ke fitlhetse nako ka bolela le motswadi okay aowa mama a re ke mang o tswa kae ka re aowa ke Maxi Matlou o tswana Moham number 1 a re ke motho o mo jwang mara ka re aowa nka se le botse gore ke motho o mo jwang cause a ke mo itse a napa be se tšhile kopane be isa no ba friend request ya fetša ba gore mponane then my husband a re ke phuthe beke okay so ka mmotsa gore na di-parent ka district ba ka se dumele na pele go thoma o tlhalosetša mama re mama o bile a ba le kgatlhego okay then ba lokolla ka tla mo Pretoria ga ba bolela le wena o ba tlogile ga Mmerebera le mo Pretoria wa tla o sa fiege ka baka la gore batho ba utswiwa batho ba latlhegelwa ke maphelo a bona sebete se bo se ja kae nna a ka fiea ke dipona setse ke phuthile beke ke le monneng o ile monneng ntate Matlou a re ko tša gago mosadi o tlhalositše gore wena o dirileng a re wena o no borega wa re Facebook o bona pele go direga eng ke tsene mo Facebook ke ntšhin ke nako ke nna Middelburg okay ke tsamaile ka ke nna Maxi from ke tswa Raslet a kere Bakenberg Raslet ya batla ba gore batswadi ba ka ba tsamaya ba movela ba nna ba Justin kwa Mmerebera ana mo we nna ba Mmerebera skin ke no fetša sekolo ka tsamaya ka nna Tembisa from there ka tsamaya ka ya sekolong ka fetsa ka gomana mmereko ko Middelburg ko Middelburg tse ke ntši bophelo re phusha bophelo di tsamaya botsana ai ke Facebook one day man ke a mmona man ka ke tsana ko yena ke le ba nepetsa hae wanyana umslender umdark o montsinyana so kana pa ka senda friend request go botse gore o dietseng mara ke kula botlhoko o motho a dira hard to get ngwa bona ntwanela ya gore motho uno msendela dia from there o re gopola go bona ai a o jika
rai nka se kgone go bona tsotsi after that e busy e ya kwa manamba ko high family friends tsaka tse di nana mola mmerepere mola wa ba tseba then o bushaka nna gore na motho ke motho mo jwang bana ba yeso bona ba mpia sentle mpia botse ra go la bona it's a good person na bona mpile ka morao nya dikgwedi tse 3 o ba monna back 3 months gala tsa di sana go tsora nna motho mo jwang wa nle ko la gore na motho ko mo jwang ntwe ka tanga yana gore a se motho la o rata gore uno wela odimo o le kola se opina go ya ka fela a go tsora na motho ke motho mo jwang ke tsena mo phofolong ya motho mo jwang wa ya bona so you swear a tsendinga na mo la Facebook from dara kopana ke tlo Pitori ke ofile ka mkhano ke a Pitori ke a Polokwane ha nna rumu mana school ke a kwa le for weekend ke re nna ko rumu ke no ya fela ko mmona ko ke bontsha lerato la Facebook first meet barna e bile go rumu nya hae ko Polokwane ba tsedi ba tseba gore o sekolong wena o tsha masogana di rumu a le sekolong ba tseba ba tsedi kana ko be o ke nako bo tshitse fetse go bolela le mama ne ba itse ka ena by the time a tlo sala itla Polokwane okay ge o sala o tloga Middelburg e bile o ba Pitori o tloga Pitori o ya rumu o bo o ikimshiritseng ka ena o ikwang so ke after o ba le batho ba ke le bona ko philo okay motho ntse o bolela ena go no mmona gore motho o gomotse ke motho gore kwa haya tsamaye too much o plantse ka moha ke motho ka moha le kwa mmerebere o no plantse ka moha o bala dibuka tsa is very intelligent lady so ke life ya iphilang so ka bona mo ke sharp o humane mosadi wa ditoro tsa gago so 2022 a re ne 5 years ko kopana okay 2022 ape ke bone ditshwantsho tsa lena tsa lenyalo go re bona we ile all out 2022 dilo tse ka moka be di direga 2022 be kopana wa jamming sephetho sa gore o ke yena mosadi ke monyaka ka go nyala the following year after kana le yena ke sone ba family ya bona family is very ba sharp e sone pele ke romela bo malome na pepa nna o so ba re mon o tlo gona o tsale ngwana o mnyane kra wa perme ya ka gore nna ke believer in love not in time because of kana ya mela motho for 5 years still a change isa le yona e o la nyaka mo fetu re mo kai re sa re mona go na go jeo batho re na ka lerato love is very important so ka gomana lerato ko yena iswe ke nometseng bo malome re ba emola ore ba nkgopelle so sa metse ke tsore na ke bokae se ba tura awa ora ba ditse masheleng a mangwe ba tura mara ene nto wa gore ngile ka botlhokonyana mara ke aka ke bona re mara o ntse le motho mengwa ka ofela o nna le yena mara ngiri wa a ina bothata mara o nna le motho le ntse ka ofela le pusa bophelo mara e bonyala e ba hatella ona o thomona kana ra botse ngwana bona be ke mo rekela tshebe ke mo lefella tshebe a ke se mankuku baby the reason are ba be udimo ape ke yana a ntshintsheng akere o khweditse o sa tlhoela ngwana o kumane ka letsolela ka le sa yemi ke le slender ke patala letswele so how no at least a bonke bonkumane ka bana ba bedi ne batla theowanyana so bonkumane ke sena le ka lerotho le le wa tseke gatla ke gore ke mathomo o e kwa gore o bila kwa botlhoko ba gore awe ba mmiditse tšhelete le yena ke mathomo e kwa gore ga se ba biditse tšhelete ka baka la gore ke yena go wishitseng letswele motho o wisitse letswele okay ka gare ga lenyalo la lena ba re gona le dilo ke di love language ke eng e leng gore e dira gore o kwishe gore awa mosadi a ka ge ke diriletse o tla ba le lethabo mosadi ke eng sa dirang gore monna ka ge ke diriletse o tla phelana le lethabo a kere nna ke motho goreng ke phela ke gore a ke kwata a ke dumele gore ke ne phela ko mona ke nyaka mona a thabile like ke gona mmona gore motho o jwang ke ebile a nka mpitsa max ke baby one way ke lenne from yena mara le nna ke metse lebitso la hae ke metse ka baby so lo tse dingwe a di gore nna le ena ntho ke re tangana gore a re fitlhele mo se motsa goreng ga gana me gore gore we always re ba re thabile ke ntho ke ipushang every time ka mo hae ka mo ntlong re nna mo yona ke nyaka le thabo nna fela one way mix le khotlelelo wa morata ba mo khotleletse awa ke a morata ke eng se o se ratang ka mix motho ke chef o phela le batho go fapa-fapana
o bolela kudu go feta wena o ratang ka motho wa mohuto ntho ke tla reng ke ratile ka ena ke mo ratitse gore ke monna wa dipitsa gore le ke mo dumetse so a ke sole o tlo nruta wa pia ene vele wa nruta okay ai monna pe ke se apeitle benna ke shebe ena ke se apei yo bielo ka ga lena go apea mang wena go ba yena ka baka la gore ke chef o apea nna full time cause a nka re apea o tla re yo nana nna ke ema mo stofong ke apea bobe ka nama wena wena wa ntlwaela nna sa apea a re ena o apea kore ka dio tse di serious ke eng se se go dirang gore ka baka la gore o tlwaetse go apeela batho wena ke tsa gore private chef ge re nna re tswa fa re na le baeng wa tla wa re apeela wa re charger ra go lefa wa sepela go tlang ka kgopolong ya ga gore a le kgoneng ke ba apeele ka mogae ka mogae ke tla ba apeela ke feel today e re ke ba surprise ke no ba apeela or o na tse dingwe tse le gore ke di bone ke nyako di dira nna ke bone gore na because of all the chef before ka fa batho ba bangwe something o mele wena pele ka mo ntlong diitse e be ena mama ka mo ntlong kere o ikwa jwang e jwang mara bona custom di ka e rata ke yana tompotsang gore bona maybe ye e sharp mara a fola mo letswa ke le lentši dira so ke le tsere ke mo ke tlo apeang ke nako tseba gore na dilo tse di sharp for batho ba tlo ba fang bona custom tsaka di ka tsaka gore bana ka something ke se gore ke mo leveleng e sharp ke mo dilo tsaka dintšha ga botse ka ofela ka lenaneo okay go na le balekane ba bantši ba e leng gore ba lo sha ke dilo tse dinnyane o fetsa go bolela ka mogolong gore o kgona go apea le ena o bolela ka mogolong gore ebile wa mo ruta go apea go na le batho ba e leng gore gantši ge ba šoma kudu ge le mosadi ga fitlha ka gae o lapile yena ga nyaka go apea o nyaka go khutša ke šetse ke kwele gore kgotlelelo ga a šome ke ipotsiša gore o phela jwang o iphediša kang kgotlelelo okay ka ge nna ke sa šome monna ka wa šoma so a fetsa gola o mfa something ya re ke kgone go phela re bone gore re reka eng ka mogae because a o le mosadi ke wena o tshwanetse o tseba gore o shota eng a o shote eng monna a se mantleke ba itse gore o shota eng ke no ka ba re go botse go ja masheleng a monna gago le go šoma wena ebile a o šome ge ba fetsa go gola ba gofe ke no ka ba re tšheleta monna e bose e bose ka kudu yona e bose too much ka nnete okay lena le fitlhile mo le ipotsang gore jalo gona re nyaka go ba batswadi monna le mosadi ba beakanya le mmeakantše ngwana wa lena go ba o no itlela ka baka la gore lebe le sa kwa bose ba gore jalo gona le ka gae ba tseba gore a se Facebook fela re a ratana ngwana ena ke gale ke monyaka re le kopana ka mmotsa ka re se tshantse gore di ngwana ke le kudu le ena a ke re le tsa o dia basadi di ja le diang o wan lena ke ntogela e dirile ka re bona a tsore ya kgone ya ngwana a ke re na ke tsebe a re kwane a ke re aga malapa ba bang ba thuba malapa bona ebile ba bang a thubega ka baka la gore a ba hwetse bana o fetsa go bolela se ka sa ke nyaka o tlhalose se fetsang go se bolela gore dilo tša basadi tše le a dia le ena o ba dirileng gore re kgone gore ge e le gore go na le mo le yena o tsena ka gare ga lerato go ba lenyalo o e dirileng tu re ikore o bolela kang ke ntho ba re ke implant ela ya materials so nna bentse ke kwa ke dilo tse gore o e dirile ka napa ka ya internet ka go tseba gore na ntho e affecta kae basadi e dira eng what if ditlamelo tsa ona ke eng after lokela so nna ke ipotsa gore ke re bana what if motho ka tsara a sa dia bana wa ya koshisha so ke letse go ke letse ona ka matla ka bana ka bana ke 2022 2023 ka dira engagement modimo go mogolo ke dira engagement party ela sante now madam ithoele bana ke eng o mo isitseng a ke eng gore ba ntšhe a se ke mo isitseng ke yana o tlile gore yena o tsamaile a o entšha na pila wa ka mpila ka malonyana wa tabara wa modimo ka nnete a be a se atla nna ebile wa ke tswa mmereko motho a o thabile ene o thabile a ba ntse ka rase ka re ke nyaka ngwana man ngwana
ke ngwana ka ke Kemelo Matlo, my first baby girl. Ngwana rena mathomo re le 2 ka kwa fela rena. Ke ntwe idore ke nyale. Ho le monna khumana ngwana mosadi swa sena ngwana etol a o direla ngwana wa mathomo ka nna fa se ke liwana ka re no ke na ngwana ka a o lela ka maisho ka matlong kwa molauzi le kwana ke kwa mara ngwana monna mollo mo khumana ngwana tja ngwana wa hao a o lela kae ka lapeng la bo mmao ngwana o lela ko lapeng la bo mosadi a se yena a tsebe ka mo hae o tlo tseba kae kwa bo mosadi every time kwa yona ka se batsi ka baneng o jana go nyala ka ba malapa manga a basadi a re hatela rena banna most of the time o se bona ngwana o ka se ngwana a se o nyale lo je jwao na se ke ntshi damage ka baneng ke dile ntwe right o no go kwa go mmele ka engagement kana ba ka nyala gore ke happy ka ntongole ga o ntlo re nkgateletse. And then support ke khumana from batsodi ba rena ka molekamo ke ntong e kholo kudu e kholo a se malema. Okay, khotlelelo lebella monna wa gago ke eng se se ka dirang gore tšatši le leng gore go mo lebelela o bone o sa memele ka mogo memelang ka gona jalo o ipotsa gore gabotse marabe ke mo isha kae motho ke eng ya ka e dirang e kgolo ya go dira gore yo ke a itshola gore ke kopanelang le ene o rago mana wana mona wa ntena man ke tineile ke eng ga idea maybe le gore e tla o dira gore o tinega nnete le monna ga go tlhalosedile o itshola o fetsa mo ga go sa lego tlhalosa mo go tlelelo. Okay ka ntiang gore nka tinea too much ke ge a ka ya ka montle a nyaka girlfriend e nngwe a tlhole a re tlhokomela ka gae ke e ka ntenang e ka mfrekantšhang ene ke ska lebala le mashangura ya se ntlo yo leo gore a ka se dire leo o ka dire tsa utswa tsileng mara Sheldon a ska lebala mfa yona ke a o rapela ge a ka khotsa molekane ka montle wa kwa ba rona le motho e fela a se fetole ka mogwa go ratang ka gona a se fetole ka mogwa go tlhokomelang o ka se be le bothata ka baka la gore ke kwa re ye golo ke masheleng ke tlo ba le bothata. Okay baeng ke tlo ba le bothata ka sena ke ipatla ke le temo mthong wa ka unless a ka sempontšhe ka ra ke re go na le polelo re banna ba ka moka ba dia e fela ba khutiša re botse monna le a dia nka se re ba dia nna ke rena ke tsebise ba bona a ke re le a dia o a dia wena ka baneng mama Kemelo o exopana le ena ke bona gore ke motho gore wa tlhompha wa tlhompha gore ke motho gore that's why ke rile ka re o na 24 years ke 2001 ko monyane like a se mantla ke motho gore ba ka nyala o monyane so but wedding a tsamaya a ya bohadi a se ba bantši a se ba bantši le lenyalo la lena lenyalo rena be le botse kudu ka matla le diretse ga mmerebere ka molekamo ke ka ebile ga mmerebere le lephalale a mmerebere a kere ga botse lephala le batswedi ba gago ba tlogile lephala le ke kwa ke holetseng teng then ha mmerebere ke kwa ba batlile mmotse o tshwana le nna ga botse le batswedi ba no rata go ya ga mmerebere ba ya mmerebere ya ba fitlhile mo le nna ra fitlha mola so ke ka mo go belelang ka one ke re ba ke mmerebere go mara ke motho le reng ke a mmotsa nna ke a bolela ke a mmotsa ke re bona nna a ke happy ka nto so and then this one o mele yeme o nka tla reng every into lengwe le wa idea maybe e wrong ka mmotsa ka yona o nka tla re same time after tomorrow o tlo change o tlo ile nto di butsa ka yona a ka se ngala o tlo gomola and nna ke nto tlo gore nna ke na le shata too much ke na le shata and then wa go khadimo and then ke a bolela mara o ntlwetse ke ka se gore o ntlwetse le ka mohae ba tseba ngo mo khadimo tšere
ao ke nyaka ko re mokgadimotša yena re bona ka re ka mokgadimotša go tshega so no a ka tshe o tore e tswa mo nna ke jile mo wena motse ke re ya ke re na ke ba ke ne ke so like maabane maobane taba ke le mmerekong ke a WhatsApp ke re baby o tsamaile o nyaka something like o nyakile nto re go apara ka bosane a ra nna ke robetse ke re tomorrow morning ke tšhaiša nna ke nyako tsamaya re tlolwa ka ngwala se ko WhatsApp ka re fru e feta ko ntlong re tlolwa ka ngwala ka re tlolwa fru yo e fela ke le šatelo o lo tlwaetseng a se lela e leng gore le ka bela go iša gore o yo bona ngaka gore mothušo o tlišetša ngangego ya kgopolo ke motlwaetse cause la mathomo ke thomile ke sa motlwaele kore le a bolela yo cause yena o talkative tlhaong ya hae ke ka mokgwa leng never change cause la mathomo fa a bolela le nna a phamisa lentswe hai nna ne ke sa motlwaele man ke re a mothoki wa nrasetsa mara e fela nako ya a ba ka motlwaele okay ke nyaka gore o mongwe le mongwe wa lena a fe molaetša le sa le ba baswa le kopane facebookong mo e leng gore a tseba gore ka ge ke boletsege ke thoma go ba bantši facebook e kotsi ba bangwe ba latlhegela ke maphelo a bona ka baka la gore motho a kopane le motho a mmotsa gore e tla ompone wena o pakile beke wa ya šimo le kgono ebile le monna le mosadi lena le ngwana molaetša wa lena ka facebook go ba tšhomišo ya facebook le ka reng Facebook ke nto reng a batho a re ka me ke mosetso a o tshwana and then a njuwa tse mo se mo se re mo sona bophelo bo a bo safe mara e nka fa batho ma ile ko re just motho mu accept request ya hae o go rena o rengo wena and then engile bulela ka le bulela o tlo korna motho o re o nyaka eng ko wena ke mo go tlo gona gore o mo ignore or o tsamaye o bolele le yena ka ba ne ka nnete fela lenyalo tlo feta ka 2006 ke tšwa tau I mean no 2016 I mean sorry ke tšwa tau kwa Afrika ke apela a o sempho o nyetse go moletši le bona ba kopane Facebook ne ke le chef ya bona kwa so Facebook ke na le lerato okay go tlelelo go molaetša ko reng go magare ba e leng gore ba lekana le wena go me ba nyaka lerato ba lebeletše Facebook nna molaetša ka kore e le khumane nako banyana baka le di buleng di inbox tšeo le arabeng ene le yona haeba o batla go kopana le molekane ono wa Facebook ne di kgopela gore a o sa motshepe tlhakanang mo beng o na le batho le ske la dia dilo tša lena private o khumana a ka o dia ntho nngwe e se molaong cause ka re bona rena basadi re bolaiwa every day so nna ne ke re batho a ba tshwane ene lerato lona le teng le a phela okay re go kwele mmogo rena mo matlong ke nyaka gore re feletse ka dipotšišonyana tša ka pelenyana tša lebelonyana quick quizinyana ke gopela gore o a tsebang gore karabo ke feng šupa motho wa gago bo bolele gore ke ena ra kwana kere okay ka ga matlong kgotlelelo le maxi le shadi ke mang sethaga ke mang mo rena mo o na le bošedi ba a ke nyaka tlhaloso ke nyaka fela gore my husband le shade wena sethaga nako tse dingwe a bo ya mmerekong o tšea dibutsu tsa hae o di beya kwa monyako o tšea diaparo tsa hae o di ma couch a ke mmotsa yo re tlalwa santsane nna ke phuthi okay o bonya ka o ikemeletša re ke tlhaloso ba re o le shadi sethaga se se ke mosadi okay a re lebelele ge e le gore motlhomongwe re nyaka go tšea maeto re sepela ka sefatanaga goba re a fofa sefatanaga ke rata sefatanaga ke rata sefatanana ke go tsamaya re bona re ema re tsa dinepe re lena le di-black okay a ge re dutse ka gae televišene goba mmino ka go fela tsone a o kgone ge re kgethe nna re reta mmino nako ntšhi re a letša TV a re nata ba le yone I love sport ke rata sport ke rata wrestling ga lebeletše wrestling wena o lebeleleng mo di story
Nna story ke lebelela Genesis. Okay. Yeah. A re kwane ge le re le dutse ka ga lena le thabile le ba le dirang ka ra le rate dilo tsa go tshwana go ba lena le o dula le le ba babedi sola tse di gang la masajana maoto sa le dula masanga ka bona monga tshuro monga letsogo ke le rato la mofuta a kere antši nna ke a tlhompha like ntse o tlhompha motho like a ke kgone o tlhoke ke phurifa batho wrong all right it's fine ra dia tse re di two relax re a re pele ma ntšhele manala ke be shapo a ntshware fresh ya wa di dia khotlelelo ya modira okay le manala ke gopela botšhaputšwa mafelelo ge le le te le le ka gae ge le re la ipsina ke ge le dirang ke ge re apea re clean okay a re thagetse ke ntho re diang ka mo gae okay mix le bella khotlelelo le bella mix o kwa jong go mo lebeletse o go monate a wa e bona le wena wena o kwang go lebeletse khotlelelo ke go monate happiness o na le neta gore motho a tshega o kwa bosego ba o le lebella rashe no ke sure okay o gana ife mix khotlelelo o gana ife ela gore ke mo lebeletse ka ela o kwang go mo lebeletse re kgoding ya marato mo fe molaetša wa lerato wena mix ke kgomola mosadi o fe molaetša wa lerato o se ka mmolelela mo fa monna wa gago molaetša wa lerato mo kgoding ya baratani okay molaetša nka mfang ngwana ke gore my husband ke tlo dula ke morata motšašu tell me ke a mmotsa a le pone ke mo lebetse le ka matlhong kore my husband ke tlo dula ke morata ka nako yotlhe matlhoko matlhomoleng ke na le yena yes okay makes it jump side wa gago nna my love ko re bona go kgethile ka ra bona kaofela ke kgwedi ya rena baratani let's enjoy o tsebe gore ha o ne nto go tlo tlang between me and you le ka ba jwang wena o tsebe gore ke hona mo wena no matter king you and my little girl ke na le lena I will always bona nga khofo lena if o gone okay yeah ke ka mokgona gore ba matlo ba hlatsela rato la bona ka gona nna ke botsisitse gore ka bele gore love language ya bona ke eng ko le ba tlhalositse le shadi ke mang se tsaga ke mang tse ka moka ba di tlhalositse ka lerato la bona se segolo gore ka kgoding ya marato re kuishe gore ka bele gore lerato ke eng lerato le sa le gona na bona ba re lerato le sa le gona matlatse le matlhogonolo lenyalong la lena tswelang pele le ratane ke gatla ke gore le rile le kopantshitswe ke lerato o boletse mix wa wena wa khatla ke selo mola o tsebe o khatlile ke nka go tsebe o sa bobone e fela gona jwale o kwa bose gona le motho o nang le yena ke motšhentšhitše e bile ke bona gona le ya wa bona ai ka bona ntlo wa bona ai tamo ya bino e re ke le botseng ke le bogile go boledišana le lena ke yang le tshine ka kgwedi ya marato le ska fetoga le ka morago ga kgwedi le tswele pele le ratane ka mogolo ratanang ka gona ke a le leboga ke ka mogolong re fitlha mafelong ka gona go tsaba ya ka le Mangoko baby go Thobela FM le lenaneo ke la eba le nna Siefilo o go gore le gore be ke tlang re go soretse bomang fitlhela ka nete re kopana gape ka la botlhano le letlang telejo thagole lerato la gago dintira sekeleng sona tata